Kublai pi barong i pedang sngub hai pi syakani ketuk kubor jungi menta ke janmit. Hasyam nyezdang ngini pechwaya kimat kibakong san. Ken mau buram kari ya kalingku sengi khaba shispa sop nyau jong Sardar Vallabhbhai Patel. Kentu Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ya kibrio ban omngop ha ke jing syak pensoi ban yapat yapra. Ya senokti ke jela Meghalaya ha ke jing rakhi ya ka Rashtriya Ekta Diwas la penlong ya ka Run for Unity ha ki benta ba pher ha ke jela. Lingba ka udan skim la plit mai ya lightly ki lingsun ki ban her shasantli ki nongba ha ka than stay lam ni. Bat kutno kajing rakhi ya kajing lek nyam chat puja hne ka step. Ya lung ki riunget na shlong ha ki wa dut ba pher ban aingu ya kasi ha ka por wa kami. Ki khbor ki babnya. Kari menta kesngi kelakan mau buram ya kelingku sengi kha basis pa saupnyo. Jong unong ile light load kari Sardar Vallabhbhai Patel. Hakni kesngi Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Ula shim ya kasliut ha ka Rashtriya Ekta Diwas Parade. Kabelalong ha ka jaka badan umot Statue of Unity. Ha kevadia jong ka jela Gujarat. Bat ula letru banbu sentiu ya umot jong Sardar Patel. Haba ajing keren hakni kesngi umudi ula ong ba ka Rashtriya Ekta Diwas. Kalong kadak jong kajing penkup buram ya ki kamba Sardar Patel ula trei na kebenta ban penyatli ya kari. Ula ong rubah kajing nyatli kadai banlong ka bakerpang jong kari India. Henry hadu menta ki don shibun ki bat persang ban parya bat ban pia ya kari haki rukom ba per. Kumtau la kintui ki patba bakin sngap ya ki tu ki ba pensoi lai phojait. Da ka ba pensngau ya ki jing ya per hakanyam kajat menriu lani kaktien baki kran. पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। Haringkat bat kari barokwe ke jela Meghalaya ru menta kesngi kelaraki ya ka Rashtriya Ekta Diwas. Lani kasngi jong kajing nyatli. Chief Secretary kajala oba DP Waklang. Ula shim ya kajing smai halor kani kasngi banwanra ya kajing nyatli hakari. Haringkat kajing yadon lang jong ki he officer jong ka sarkar jela. Ya kabala penlong hamin Secretariat Shillong. Kathong jong kani kajing rakhi ya kani kasngi kalong banwanra e kemensiam jong kajing nyatli bat kajing long shipara kum kari hi barok kawai. Hakni kasngi la penlong ru ya kajing mare Run for Unity da katanat CRPF ha Shillong. Organizing such an event, we give a strong message to our whole nation and whole people of this country that we are united and we are strong enough to face any challenges in front of our country, and we are all united for our whole purpose. Hakoi pat kaliang ka office jong District Sports Officer Ribhoi District. Haringkat kajingnya trailang bat kibor penyat district. Kila penlong ya ka National Unity Day Run Arjar Arpuar. Kumsi benta jong kajing rakhi ya ka Rashtriya Ekta Diwas. Ya kini kajing yakop mare lakawe lama dau ADC ka Ribhoi uba di Masar. Haringkat kajing dan lang jong District Sports Officer uba Bobby Nongbet ya ka balas dang na kasnong jintru. Ya kini kajing yakop mare la pinkut pat ha NSCA Indoor Hall umlikrat nongpo. Daki spa ngut kibriu kintai bat chinrang. Kilai shimenta ha kene kajing mare bat ya kanong job ha kajing mare la ai kusnamru da kapisa. Kum kadak benang penyar syu ya kajing penyasno lingba ki lingsun. Menteri bakmi ya katnat kikat lingsun Ujyoti Raditya Sindhya menta kasngi ula play ya lightly ki lingsun ki ban her shaki sandli ki nongba jong kajala kata ka Assam ka Arunachal Pradesh ka Meghalaya ka Manipur bat ka Mizoram. Kalingsun ke ban her sya kanong ba Imphal bat Aizol ya kabala pentri kam lingba ka Regional Connectivity Scheme lani ka RCS udan kantri kam Sansin ha ka Shitayo katba kalingsun ka ban her sa Shillong bat Lilabari kantri kam Sausian ha ka Shitayo
Usindia ula pinbenaru ba lingba ke international udan. Shen insam pentrikam thamairu sa artli ki lingsun. Kata keban her na Agartala sya Chittagong, bat na Impal sya Mandalay. Hakni kasngi Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma ula ajing kerenru ha kejing yalang. Kajing rakhe ya kajing let nyam chat puja. Klakut no meneka step. Hadien kajing aingu yau blay ha kapor ba mi kasngi. Ha ki benta ba per jongkari. Ki ba kentob a ke Jela Bihar ke Uttar Pradesh bat ke Delhi. Hadien kajing aingu yau blay ha kapor mi sngi. Ki riunget kila pinkut no ya kajing sya tangan ke balai pun riu kenta. Bat kila sam ya uprasat markeliang syabarok ki para benget. Kumju anong ba shalong laraki ya kachat puja. Da kajing syet rehem. Bat neka step ki riunget kila ilum harut ki wadut beper banterwa ya kajing duai ke jongki. West Karkungor mentagasngi ula lej ban penyaso iladi sya kaseng NPP. Tang mariada penyaso sya kaseng State President kaseng uba WR Karluki. Ula penbena ba uba allen unsa aireng na kaseng NPP na Sora constituency. Uba allen udairu event manager karan cafe kabadon Sora. Ula trei shibun ki kam ban kintiu ya karoi kapar bat ki kam jengokai. Kamtam ha ki kam ban puanra ya kakut kasubah ha ki tahan Sora. Hakni kajing yalang mat pediang buram yo ba alan lai don lang ru Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma usimbut Menteri Rangba ke Jelau ba Prestun Tensong i Kongres Mary Kharpuri ibadi MDC nolor kiwe pat ki he ki han. La ban kedawang ni ba alan ulai don bentaru bat kaseng NCP bala yalam da ukpa jong Konrad ke Sangma UPA Sangma ubadeiru unongseng ya kaseng NPP. For the people of his constituency, of his area, and for East Khasi Hills and for Meghalaya State as a whole, that commitment is bearing fruits today and we are seeing result at the grassroots level. Mentapat ngimpet yak jilong jiman kesin beneng hasilong. Kajing syet kalong arpasau 0.2 degree Celsius bat kajing kriat kalong katlai 0.pra degree Celsius. Kajing singam kau hau kalong nyopau nakjispa kapor menstepat nyopulai nakjispa ha kapor janmit. Kasun beneng kanrang hasilong bat ha kijaka kiba marjan. Sashi sinpat ipin kan mau biang yapi bayak ni ka khubor ke jongi pila urban pet live ha ki YouTube channel jong ka DD News Shillong. Haswa bangin pinkut impet biang saisin yakimat kibakongsan. Kan mau buram kari ya kelingku singi khabat shispa sau punyo jong Sardar Vallabhbhai Patel. Kentu Menteri Rangba du kari Narendra Modi yakibriu ban ngop ha ki jing syak pensoi panyapat yapra. Yasnokti ke Jela Meghalaya ha ke jingrakhi ya ka Rashtriya Ekta Diwas la penlong ya ka Run for Unity ha ki benta ba pher ha ke Jela. Lingba ka udan scheme la plate ma ya lightly ki lingsun ki ban her sya ki sandli ginong ba ha ka than chitai lapi. Bat kut no kajing rakhi ya kajing le anyam chat puja ne ka step. Yalum ki briunget asilong ha ki wadu per ban aingu ya kasini ha kor bakami. Te perlok katung la poisha ka bakut jong ka ne ka tup ka bor jingi mta ka janmit hadup na shem bat pila shai ka sngi ku blei pi baro.